Nagrisyo ang bungtuhan kan avid ha Eastern Samar han magpailaw na han 28 nga mga dagko nga parol para han ira ikalima nga Giant Lantern Festival nga kapartihan pagsalin-orog han kapaskuhan. Nagrugyaw ha kalipay ang mga residente han nasabi nga bungto kaupod na ang mga bisita tikang ha mga kahagrani nga mga bungto ha probinsya han Sinirangan Samar han lumaga na ang mga higanti nga mga lanterns nga nakadisplay ha era mismo plaza. An ibaliwat hini in nakahilira haligid hang kalsada nga nagpapalamrag pa hagabi han mga naagi nga motorista. An mga giant lanterns inhimo ha mga recyclable materials sugad hiton mga plastic bottles, mga plastic cups nga damo pa nga iba. Sumalakan kan avid Mayor Vilma Asio Hermino, bogos nga tuig in nagtitirok na ang mga residentihan kan avid hin mga basura nga pwede ma-recycle nga magagamit kumo pagdisenyohin parol. An Christmas Lantern Festival in kinada tuig nga kompetisyon ha era bungto, kundi en highlight din an creativity han mga residente kon patiunan on era hihimuon nga parol an mga iglalabog na lang nga basura. Nagtikang ini nga kompetisyon didahan tuig 2016 nga naundang la han COVID-19 pandemic han tuig 2020. Hausa nga interview ginpahayag ni Mayor Hermino nga kaparihasan mga parol nga naggigiyahan tulong nga hadi tikadtuhang kinamumutangan han bata nga Hesukristo an mga higanti nga parol na nga ada hiton na bungto in magigiyahan kan abid agud mas magin maribhong pa nga bungto.